a biashara bamira kauntini ya Nairobi ni baritete mukana kiri abunge bamiru bare bakagwata mbaruru arero kweberia Gachagua gitene bakiro baibange kinya kumarukia gitene Rais Ruto baruga abunge babatere kurumira mantu jaria zari na gitumi kiri muringi kura jaria gutigira ukaria na gukinyaniria mawirane jange jara bekire akari. Anthony Kathenya ari na riboti tariria. Kagita kala muswada kwebwo bisini kwa munini wa Rais Rigathi Gachagua ukwelegelo ukinywa bungeni na mbea bunge balabekirite saini muswada uju ikirikanaga kwithurira zaidi ya 300. That there currently exists no bar against the decision. Ndiye bamira mujwa Nairobi leo ni banenkanite mukana kire abunge ba kaunti ya Meru na ile thrakanithi atekethiro bakagwata mbaru muswada uju bebangani kwebera itebiao wone kinya kithurano kia mwaka 2027 na MP beto bankobera baria bakemenya atire 2027 ne yete tokona ketho abo kaira kura kwe Ruto abo dhure kane go geya ka ne ground bo geya bo trombe kura yondoe eto kuibwa bothoku sana tukiona mwana wetu akinyarira wa akithokanga bua uwa kuthogwa ura Ruto wa bwethairua wa uru na kubwethairia tayari onto bu eboko bwetheria Gachagua uru atathwania wimbichwe lakini thai ko kwenda kwengethia Gachagua urengethia Gachagua ni bibi akwarite batu twe Mount Kenya tusange tukurie na MP babu atobwetere mubiro kona 2027 kwanja amemba bonde ba membi bonde ba Meru no kinyabo kethia no peo angwere bwende kinyaba mporo ba una ubange MP batu kwa batu era atire batu to bwethetie bona lakini ku watu anga ibo tu mwimpichira Ruto na Gachagua na nonsense babu batu tere ita ka tere ita iba tuwere maendeleo ya bato bwethiretie instant otura kabetete kumwimpichi Gachagua bato tutakwenda ma MP yeto baria kuhusu manto ya Gachagua kwaria manto ya Gachagua sasa hii utaje kwaria manto ya impeachment ya Gachagua bato torenda kumenya ni ata bato bwetheretie mbere nonto manto kuimpichi Gachagua ataina maana ke batwe uri impichi Gachagua nya torare nimbio kona ndiye baba bamira bakiongagira kuwa kethirwa bunge baba bakaibia munini wa Rais Rigathi Gachagua gitini kiae bambile kwibangania kuthondeka muswada ungi wa kwebia Rais William Ruto onawe gitini kiae Gachagua ogeta ogeta kwe munda bwiri kwimbiswa sana bahindi wane Ruto no bwiri kwe bakimbisa wa bahi nonto Ruto na toka aserie bendera ma MP barabetete kwimpichi Gachagua muimpichi lakini bo mekinya munene oge no bwa muimpichi no ntu twabaringire kura bo bele tutaringire omwe twaringire bawatene bo bele bo twekire batu turando bawiri baro kulingana na ndiye baba bamira mujwa Nairobi itagala kwebwa kwa Gachagua tha inolete na bata kwao ende kila kina bata nikothiro kwa mbabanye mujiandethi antere jaigembe ngugila bakuga waziri wa ikaria Profesa Kithure Kindiki abatele kwithirwa kiruta kuhingwa kwa mawere na mathirikari Kenya Kwanza ilo wakibwa barabara mathibitari unenkaniri bwanda wa thibitari nino amuna mathina mangi maingi mala makwenyeria Kenya ndiye baba bamira bakigweta mathina mangi takula wantu na gutekwa ta mathina mala thirikari Rais William Ruto ibatele kwithirwa ikilaithire thaino leu bakiuragia bunge kwerekithia mainya mao kiri mathina mama ya kibage oratu kumaire bikibiki na barabara cia wetu Meru buribo barabara njaru ebwethe twithirigare we Meru barabara njaru Meru emo bagua kwe barabara njaru Meru buribo sibitare njaru Meru kinya matanete utire janda otire ogolo gairo Meru omia ore da onya dona lakini ndio watu kwenda tulitorangwe bato bito kwenda tukuipo maendeleo tuendelee kwenda jonto thai tutakuona nyambia sio kiana sukuru no nto bongo weko boka Ruto te umbacha na ra burani cionza Kenya no kabuweta age ito anga kuimpichi Gachagua Gachagua kuyethia ng'ombe ruterero ntonyere ne Gachagua tumeta antu babonde tugweba kwa atu bakaingilwa mweri batalo kuwa na seria kiwa antu baigwa kotini nyuma ntuko 20 njume matha 24 kuma muji munene Nairobi mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.